Willy Ngoma yari umugabo utuje ucisha make. Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi w'ihuriro AFC M23, biravuga ko yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Congo FARDC mu gace ka Rubaya. Amateka ye na M23. Lieutenant Colonel Willy Ngoma yinjiye muri AFC M23 muri 2006 nyuma yo kubanza gukorana n'umutwe wari ukomeye ushinzwe kurengera abaturage CNDP. Icyo gihe wari uyobowe na General Nkunda wayoboraga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo CNDP nyine. Twihuse cyane, afande Lieutenant Colonel Willy Ngoma mu mwaka wa 2012 yari mu bafashe Ngoma aribwo yari yinjiye muri AFC M23, gusa ibyo yabisuyemo mu mezi make ashize. Yejo bundi rwose arongera afata Ngoma. Bamwe mu bari ku ruhande rwa leta ya Congo baremeza ko Willy Ngoma yarashwe mu masaha y'igicuku ashyira saa 9 z'ijoro, ubwo ni saa 8:42 z'igicuku hafi y'umurima munini wo witwa Gahizi cyangwa se Gahizi uko abishaka. Kugeza ubu ntacyo AFC M23 iravuga kuri aya makuru. Icyakora Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yatangaje ko agace ka Rubaya kibasiwe n'ibitero bya drone. Izo ni indege zitagira abapilote, kimwe n'agace ka Karehe cyangwa se Karehe, sinzi ukuntu bayavuga. Gusa ndetse kuri X ko mu masaha ya saa 8:43 z'igicuku drone z'ingabo za Congo zarashe zidatoranya irubaya, aho ni mu gace ka Congo nyine hariya hirya mu bice bituwe, zica abaturage cyangwa se abasivili b'inzirakarengane. Ati iki gikorwa kibi kigize icyaha kibasira ikiremwamuntu ni icyaha cy'intambara. Ariko amakuru yizewe dukesha umuseke avuga ko Lieutenant Colonel Willy Ngoma yarashwe agapfa. Umunyamakuru Steve Wemby uba hafi cyane ya Joseph Kabila ndetse na AFC M23 yatangaje ko igitero cya drone, izo drone za FARDC, cyagabwe ku modoka z'abayobozi ba AFC M23. Cyakora ntiyavuze abo cyahitanye. Kugeza ubu ku mugaragaro ntabwo AFC M23 iremeza urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma kimwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ntacyo zirabivugaho. Yari yarazengereje ingabo za Congo. Willy Ngoma yaramamaye cyane ndetse aragenda aramamara ubwo M23 yatangizaga imirwano mu mwaka wa 2021. Yagiye agaragara yerekana intwaro zikomeye cyane zafashwe ndetse n'abasirikare babaga bafashwe ba Congo bafatiwe mu mirwano, ndetse agakunda kugaragara anavuga ahantu hafashwe. Uyu mugabo yageze ku majanja kenshi ubwo AFC M23 yafataga Uvira mu Kuboza 2025, aho ni mu kwezi kwa 12 nabwo ingabo za leta ya Congo zari zamubitse no kuvuga ngo zatangaje urupfu rwe ko yarashwe na drone, gusa nyuma aza kugaragaza ko ahari ari muzima. Willy Ngoma yongeye kuvugwa cyane, arongera aravugwa cyane uyu munsi. Ariko nanone ubwo yashushubikanyaga abacancuru b'abazungu bari birundiye mu mujyi wa Goma, nabwo yaragiye arabica biracika. Abacancuru banaje gusohoka basebye cyane banyuze mu Rwanda bahawe inzira. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri iyi channel yanyu ibagezaho inkuru nziza gucya, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro n'inkuru rusange tubagezaho, ibiganiro muri rusange bibigisha buri munsi. Nyine ko Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Subscribe. Urupfu rwe rwaba ari Inyundo ikubiswe cyane mu mutwe wa AFC M23 bitewe n'umuhate n'ukwiyemeza bye. Rwose Lieutenant Colonel Willy Ngoma yagaragaje umuhate munini muri imyaka ine intambara imaze.
intambara ziri muri Kongo zafashe indi sura nyuma y'uko Kongo izanye abacancuro b'abanyamerika bo muri Blackwater. Iryo ni itsinda ibitero bya drone byagiye byibasira ibice birimo Minembwe, Karehe ndetse ubu bimeze nabi i Rubaya. Nahavuga ko cyangwa se nahavugwa ko uyu mugabo yaba yarasiwe, umufana ukomeye cyane w'ikipe namwe mureba niyo jezi. Ibi biraba mu gihe Angola yasabye agahenge ko guhagarika imirwano, ariko ahubwo nibwo intambara yakajije umurego. None inshuti zanjye, Lieutenant Colonel Willy Ngoma wamubonaga gute wowe? Ubifuza kuma ibitekerezo kunsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp yacu ngiyo 078 2621130, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. mutwandikiraho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Hano tuvuga inkuru, iwacu tuvuga inkuru. Nshuti bakunzi bacu, twishimiye aho nguma yo kurikira Télé Montagne Rwandeze. Iki kiganiro cyangwa se inkuru na tugisoreje. Ikiganiro wagikunze, iyi nkuru wayikunze, manuka munsi y'iyi video wandika ijambo ryari riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Kugera uri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba birenga 500. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa nkuko nabibabwiye.